Tapasan ka itu jona kaleta, tapasan ka itu jona benanta, tontong maatur semangat lang kopong matua, bira kalang teta rampak kaparanuan allo totemo, si tete na inde mangrara banua. Kurre sumanga nalangan puang talusang buah banda. Tu di pentiongan ni sukaran aluk na di pelalungan ni sangka amakaraingna. Kurre sumanga na inde allo masero pindan. Pole parayan na inde kulla amabase bulan. Tani umpakala bi itu tumampata lantesara mangrara tongkonan tok durian. Mai komi eto sang dunduan pindan lante batu riri. Inde mo komi eto sang kaataran lolo lante tongkonan. Mai komi eto sang ngirusan gori-gori lan kopongan sallo. Inde mo komi emintu torampo lante inan di pamadatu. Anta tenteng puang matua tapakala abi isang amadatuna. Mai komi antara aban kumpenanian puang anta unarak kumpudi kapenombanta. Mai komi tamela ate kedio nakamasukanan na puang melo kita perangi tu gamaranna allo totemo.
kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai-Mu. Menyertai-Mu juga. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 2. Lah dibahasa tu kerana pematuan te karonto te Pak Agauran Masero Tangkaran Umpo Parano Pasakena tutumampa tuna pamanasa mo lendu inene di ponene tumbangun di te tongkonan sia lolong sila kote kamu bati sosona lante atur demo sayo miki isi tamu-tamu teme kita tuma arara buku bulan dari siapa tiap tuna kamasyangki itu tumampata tuan sia milolo telu urarang kata tuan memba aka teme bati ita tuan membuah tananan sia menisi tuan manarang sia tuan memba aka teme
patuan patok sile buang di budi di Bakalabi. O buang matua dao suruga mipa kamasian lo kami mintu torrotolino kumuan kendekan kaparanuan kiposara etelu pengkarangan pak kamasemi ne sarini ne pali sia ne tanau randuk domai nene di ponene ndete sela kotebati isosok na totemo na la tonto poko miurindi pala akan ya ti allo totemo na tandamo na lisae si tamu bisa sola bisa pakaboro sia tonto paranno paiman pakendekan komi urean sumang nani si tamu totemo na tonto manda asipori lan pa akaboro susi pua ngumporikan pa akaboro mi lan puang Yesus Kristus. O puang amatua pasakekan buka itu tanga asia penangki patoyang kandio mintu na sakalangan perosona data bulituk tumaraum pasepang apa aperangingki lako kada maseromi kumuane te kadarmi yamototu lamendadi pepori mandaki kami solanasan ondongan nalakote tom arabu diete kemangkoin diete na pada malu patarung katuanna la tonto manda alan pa akaboro belanna napori kadammi yamote tu pas sambayangki maturu-turu komi pa de pagari salaki mi tanding talingakan belanna rampokan mas sambayang umpotete puangki buah Yesus amin. Pak Apudian 197 Pak Apudian 197 Mazmur 117 Pak apa kilala la komintu bangsa anna budi buang matua budi mintu buang kamu mintu bangsa siapa kalaabi mintu to sang petayanan belan nalendo kapuan na tu kamasokanan na lako kaleta saya tu kamarurusan na buang tang tileluk sa lakona haleluya kutole pe ku bahasa pisan sa ba kondisyari kunanno pidako na mane kalando pudi mintu buang kamu mintu bangsa siapa kalaabi mintu to sang petayanan belan nalendu kapuan na tu kamasukanan na lako kaleta saya tu kamarusan na buang tang tilelun saya lakona haleluya amin. Pase sitamo rapuntan dete to otongkonan suluta sia anak ampota kinene pirangomongi selak nanimo puang tu tuan umpal kapuana mamase kaborona ria komi naya tongkona bersyukur berdoa maakure sumangaki paaporeana ya puang matua toke mas sambayangki paaporeana ya puang matua toke di pomasan nang ide. Banyak hal yang kita cenderung mengabaikan semua kebaikan dari Tuhan lalu katuanta. Tetapi kan sedikit saja kesulitan dalam hidup kita. Ya mana kita tu marabang adir lo obangan ni pu matua si idigi banget tu tang ada dia nga ana dadi. Ya motona budak tau muing basusi la minna na sorongan ni pu matua tu kameluan ga anaman na tu buudak. Na di kuamin pokaday ne edikka budak tau kadake naman na naposarro ang lubungi ta ebang na bela ma kura sumanga sumarrobang niya kyallo sa kibungi misa amoray kujo di kuamin pokaday ne pande sarro patosille la tatiro maleso lalu katuanta denne ta palendu ibanga tangna tanga di kemba adireken lendu ya kapuanna kamasianna ya tu tuo ma aku resumanga na ponoi kaparanuan ma aku resumanga ya karanggangan tuo ke manaman
Yanna den tonto ma aku resumanga tonto parannu tu penanta ngaluna pu amatua tu manasa lalu katuan. Melihat Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu melebihi segala kesulitan dalam tungguan pu amatua temeto tonto ma aku resumanga tonto ma satuan laku pu amatua bandaran rampo lalu katuanna. Ya moto suluk sulanasa na yatu maakure sumanga tangnya la di pepenggaronto yo lu kasugiranta tu di kuah maakure sumanga yo lu ka okoranta tangnya to tula dinimpu penggarontoy sia kamala abiranna kuasanna puamatua tu mekulamu na den bisa masikola na den bisa malapu na den bisa paisan umpasiduruki ya motona karena puang matua tu diperangi ti Allah totemo tu nendekan kurian sumanga alangan puang matua kendek kala abi puang matua siele di pudi sia dipangke ya motu to tu mampata ya motu puang matua ya duka motona tambai puang matua tu to Israel na tonno obua kayu lamma ite sinna telino yate kumwana mendadi rongko lako mintu isin na telino ya duka motona tambai puha matua tutoma apatongan na tambai puha Yesu tutoma apatongan lako tetuk ka apana telino na puha matua mangapa na paralu ditambai tu tau umpa kalabi puha matua umpu di puha matua tanyamo to kumumbuna tanyamo puha matua ton tampai telangi lino tasik solamintu isinna tumukunung parakai lumingkana tekatuan lan telino apa kapenom bansenga mo tubuda nani tau ti paimpa atuyona paina maya na te tatandai tu tutumampa tau bengki teme kamatutoran sa kamanarangan nung garagai kitanya mo po matua tu nani tau umparampo kurian sumangaan petayanan pakalaabi tuto tumampata makin buda na paroko balata makin tatandai tulang tenumbai mengapa rina paralo itu dipakendekan pak atudian Allah kita itu adalah Allah yang ditiro luka tu kaleta menjadi salamisa anula di angkaran lalu katuanta de kita salamisa ari panam-pana tu biktik ya mutulang pakalabi itu tu mampata tu pakalabi yan na ditiro mo to kalekta kumwa panampar iki salami sariki panampana kumwa mo to bitti tae mo to ta matampo tae mo to tamado apa ya temay padang tama arupa tau dikorongi di parakai susi tuang parakai ki di pasambayangan kumwa na patiro duka tutano mamalik di kwaken namintu tu tau lang teton do kayate na kalando duka pada mali bola na kirangan lalakulu kaya apa la bisa yang kepada lakukan sebuah bilangnya oh iya yang bilangnya apa yang ini budi uang dia kami berbangsa siapa tahu ini utusan sedianya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yang mendidik Tuhan dosa itu juga Tuhan kuat. Mazmur 103 kita doa Tuhan. Dan surah Yesaya kita Korea semangat dengan Tuhan di Tuhan. Tedo tutumang mata. Natangan ilambing di sini. Saya lakukan pemati dosa kesalahan. Di solongan mikir katuan na puli kamu puang matua tujuan na katuanta keadaanta na berkati mikir puang matua ya ton na te panala abang puang Yesu belan nasyali ki puang matua siya ki puang matua apa ya ton na pumate mikir ya mo ton na dem aku resmang ala ng puang matua na te na kondi mari tangata belan na pakalua mo puang matua tangata te anen deman na te turay Purismang ariato na tibungka amo tu abana ko matuan namali tiniana kata tayo mga panatiro lalang buda pa nito mati itu maripi ba di kayo luto inanna
ta lalanan ni te misulu tatunden na bang patumati na tiroto dalalan na maru ate tondota ne te mai paagauran susi te mai tandai masipa na tandai maagaw na tandai toruan kalena na tandai numba kalena sarene ne bale ne tanau misabi mo kano ia tu di kuat tumangi te ia tahu tahu tumangi dua mintu sarona undoan mintu di kana lago kamu solanasang taiki itu senga na manarang si pakaboro pintoy manda itu kamasukanan na po ang matua lago kaleni anda lago kamu maarabu lago kita mintu solanasang mendani pepori manda sambayangan tontong si daka si pekutanan umbong batu tondo nani male umbaki buang matua natain nala yaman nate tala saya si tamu-tamu pada empat to na yote may bati itarok kolasyon pa si tamu-tamu ki isule belan na manda sambayami manda apa milako to tumampata tedo buang tunampuy te mintuna yang motola ko sulu solanasang si tamu mo komite pirang-pirang nallo ya telua pamitangke lalan rito ba tulikom pokale jano sarana di polalan rito may apa ditangke si tamu te may sulu uta nang losong siamo te batangkale ke ya si tamu losong siamo te batangkale ke kita te rupa kita si tamu ta si tiro kumao bayangkan kamu te talungan lo kinde tele talungan lo mana ma apa mikir itu teh susi mata iya ma apa mikir itu teh na pili ko mitumanen di sitiro te kamu teh oh may budak ko mitumanen ni sitiro coba to kaya te talungan lo da ana yaman na te bay kapupusara ka bay na desyara kapa coba ni malen da karake desyara ke to rapunta yo mene anu sae le bu tu syara kaya baina bu tu syara kende tu mati pa masir ri ba atu pani muni bang to ya man to paralo male di tiro ko matumba sulu baina den ka atu na posak kalangan di kalena ya te maya pa te may di polala ri tamu paya tu mairingan na painan dia nasib purimelo mo tutu painan na maya mo na kamaling na pumato la kaleta ya te lo pa ya te may na alarin na la kaleta ke mandra ipainan si puri melo na pori pa kaborona pumatua amin raka amin tabe ele ya duka kadomete masyarakat duka udi mitu puang belangna lendu kapuan na tu kamasukanan na laku kaleta saya tu kamarusan na puang tang teilelu saya lakona napakaborona murape na masallo tonto panundu komi umparakai komi tonto mo usaladan komi na lante at totemo mi pamanasa mo tu kasanginami paya mo tu kasanginami di papay mo te banua masyama di bubong kinilambi sey deno pa do na te banua tonto tibungka ala kominda bangan te bati na kebutuy na tonto si pasambayangan na matoto male kundaka lana pokatuan na kebongi mataku siya tontong peparandangan pa akaborona buang matua selama ala ko kamu solanasang batina ne sarini batina ne pali siya batina ne tanau to si rapu komi to si rabu komi solanasang ta eban komi to senga minsay mototemo pamanasa rarabu komi ta demo komite tiro nene etodolomi pa dempa te banua tandana nene etodolomi kumua na manasa ya si pakaboro nene emi piramgongi deno kau pa mitontong si pakaboro saya lako kuna te katuan na kamasyanti puang madua amin ta masambaya doa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mai kami solanasa tahun doan itu masih na buata. Haleluya, haleluya. Pekapoi tu ondota to peranduti. Pekapoi tu ondota to paranduki. Batang kembongan salo. Haleluya, haleluya. Oh, ada apa? Itu ni pak. Jom. Ondo ni le. Bangkai itu sangat napuang ke penamban lantai Allah Maha Abi. Bangkai anna boka penamban lantai Allah Abi. Haleluya. Ondo bugi. Haleluya. Baik kami solanasa tondoan ni. Mai kami solanasa ta ondoan ni mama sena buanta. Haleluya, haleluya. Pekapui tondota ko panuki. Pekapui tondota ko panuki. Dilante komo yang sama. Haleluya, haleluya. Lendu malapu minatampo po matua to mereka. Oh, ya te lupan dakaran di daka ya le. Oh, payanta malapu siya ma pasare la ko po matua. Nalateo orang dalam paroko po matua palata to mereka. Jadi dah kami setirorok kole. Si pasambayangan kami, si pakaboro kami, lalangan itu mi bati ini. Amin. Oh, dari siapa sondana nenek tak tahu mereka. Tadi saya si tamu-tamu. Oh, domo te banuante tu labini saya si pasambayangan. Den ni mana kayu toka lalu rapun milet. Pak Tangaran, Pak Inang, Buang Kada, huda bang, lain ambil raka. Nagaragamu kami tando nenek mile. Tongan. Amin. Oh, saya kami para Pak Isule kiden ni kayu toka. Amin. Kamu tu na pasake puang matua. Kamu tu na parakai kami puang matua. Na rondo tuang kami. Te kamu solanasan. Tuan kami si Pakaboro. Maliin na nenek ni pirambongi. Ta esenga na kamali. Kumuha kena ya tu bati sosoku kena tuo na manarang si Pakaboro. Tongan. Oh, totemo di papai mo te banua le. Yonasa mo komite mo papai pantan se mo miba di sang lamba den dua lamba to. Tongan to. Paya tu lang papai lam lumpu itongan nite. Lalu katuami yamu tu tumang pata. Oh, tu lami pian tiongan ni sukarna luna. Umbong batu pada malam ini oleh. Amin. Lalu buka te baba. Dan nompak nanti buka taruh lako kita susi Pak Inanta. Nah yang kedengki itu labi kutana. Tak saya sama dibuka siapa mana nenek. Le anta pemeloi batu tak si padukuan sulo. Tapu suloi malam petaruh katuan tak. Lata buka lansangana. Lata buka te baba nenek na. Apa? Baabana ne sarini ne pali na ne tanau lana buka abati sosona lantai atu totemo dibuka lan sanana puang matua me puang Yesus Kristus
na puang pena masalo. Yoni kami. Tolepi. Oh, bantan sule mo kami lago to inambi. Bisi pasabayan. Kure semangat. Nalabiat tu nala ta pasaka tu penumbata. Minto marabo, may kanusay mo dulu kali minto mamasa ka baro na po matuan. Minto kita to siyang paparannoy, ta kanusay duka to na mamasa ka baro na buang matuan. Tuhan hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Tangir raka sugiran kabawa tangan tasat Tuhan.
Tenangkan hatiku, ku bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya melimpah bagiku. Pakendek pangimbo sama leleta tahun sembahyang kure semangat na ngamati ulome opuang matuan kapuotongan tu pa kaboromi tumini mo mangkang pasake sa tontong pamipasake rando dio may nene na pone solana sangi sela kote bati sosona lantiat totemo pelana nati romalesa mo tama katuan na pantan simisay naurong kende girulangan kudio na katuan na tuutuan membaka tu bati sosona lalu katuan na kure semana ki pakende kelanga mati olomi sai pa kaboromi ki pakendekan komi pa pudian mangka mo kadami di pa pesanan tamate luba aba kaparanuan yate na kamu morao puang tu umpamaleso la komintu tom perangi saya mo pelabikan tamatelino maatetelan puangki puang Yesus tunanima leon rakai tebe kalenteran nutan lana patuo kiallo kebomi isorong tamali supalami mema ajoren urindi palai untundui ungkulambo tarunai na kamu tutontong na poperindi pala lalu si sorga si tukana agan tu nasi tamuan lupantan tondok saya lupantan to banana ya telu matuan nama to puang ki pasambayangan ditontong sorongan di kaparanuan ondong apa toke na lambi siya pitena tiroy kumana manasa pa kamromi nate na posarro itu kamatuan sangadinda na kure semangat jolo kalena na yate may siniti na pa teme mane dadinna kisoro tama di supalami na tuan lobo kasalle situru bisa hammi mintu te na tangke saya na poparanno pasak kito puang belan nadako to lana panaata te mentoruan nambe toruan to parenge lana pupempatu lante tondo kisoro utama di supalami tumay kakinan kamatarusan siapa tangaran na maadin tibenan melo tibe kande na purapa ite tondo tukini to temo umpuli bakalabi ikumi o puang mangka disorong te tinomba pasak kito na dipake pempakaruangan parentami na yatu diona palutaumi solanasangi pasak kiluka na tutuan membaka na pake melo lalu katuan na dinopa na tiro maleso tupa kaboro omi Buddha tao lan telino kapuduran kisorong tama di supalaami tote monting mayo kan te diona pandakaran lendo budanna kiti ngayo totemo ba Buddha te misuguki ba tumba siya ina nani malada kipasambayawan no po aden nopa nalakabi kesitamukan nalaite lupa dangki maarupa tao natibenan tulimanna na masorong pinanna tontong kamase kete kan sana buangki buang Yesus Kristus
Amin. Dan semua rukun keluarga yang berbahagia hari ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Matius 10 ayat 42. Pada malam kami sulu sulanasa umpataro katuami. Usara melo itu katuami julupan tantondo kuminai toro. Pa pasare itu tumampata. Pa kendekan ni pa pudian tedo to tumampata. Anaya tontong umpasake kumi. Mi tontong paranu paiman. Tontong rapa lalu katuami. Mi tontong si pakaboro yulu tondok kumi nai toro. Mi tarima itu pasake na puang matua. Na puang morompa masake komi seong katirinai komi. Na puang morompa rangi komi lindona seong katuru turui komi. Na puang morompa tiruang komi lindo masokana sia umpa siria komi kamarampasan. Amin. Buang umpasake kilang itu tengkana katuanta. Ekuru sumanga laku pendeta majelis gereja tumangka pasambayangan ki solanasa belan nasusi moto dami gelisa rekete yang aku baca si satu ri paling 5 mini kubeni tetol salunene 10 mini ucapan terima kasih natama pagi lu 10 mini jadi diator tuat tu tanan si kawan doang yo jadi tetemo tarapa ku sorongi tuat tu lako Bapak Victor tulan pokada usuran nene inde tongkonanna sarini ne paling na ne tanaw lako bapa ku sorong tuatu siainan ni lembang selaku pemandu acara tu umbin atu la unosoi te nene inde te odurian dolo jomai kuko tabe la koto sikambi aluku masero pindan to sitara anak sangka mapase panah tua pandita si sola pena tua diaken tabe la koto pastor si sola pengantar tabe la ko mintu petoyalo tae ko mideng ku pasar dinding ku paleko na matang panua tabe lako tolangan di kutanai token nek di pak pailei keben dan itemai panguranderandean to paringe tungkasanganna tabe lako to parenta
tabe lako to umpayo-payo inte tondok ambe sia indo sia tabe lako kita mintu solanasang la lamba la kayuan mintu komi ku pekatabe si lele komi ku pesimanni napabendan na arapu teteto durian la unnos so nene tapi kukua napunga matua mora ungkamasay na kakinan siya nene di po nene tu uraray na siyang bukoy na tu la umpapakule na la unnoso ite nene tapi den man ite nene ku saladandan na kita mora la umpakaloloy la kuoso dolo inderan dan batu la kuoso ludo mai batu landoroe si bali bani bulan nabasan mintong ko ng batu naradit tau pitu lagu lang batang adu abamo nene kuman nalagpukada naradit tu uban si bali tumba kurin naradit tu parintik si bali lisulembang naradit tu tau 5 dadin ne karre dadin ne malau dadis sanda padang dadin ne tanau na dadis sarini yate bangun saluasa karena anak na batu tu saluasa yamote parintik si bali li sulembang batu ne simpo o yamon bangun saluasa to hindi tejong nayate dari mon ne tanong to sola sarini jadi laku oso tu ne pali yatu na ibu tu ne pali ampo kuntuna pong kalua te ne pali pong kalua si bali sandalele na dari tau da dua dari tu datu mesombo dari pamaru si bali tumba payang domai buntau na dari tau da dua dari tu arron na dari tu ne elalong yate ne elalong male langgam buntau si bali lainane yate lainane yatu na ibu tu Lenggo si bali arna didengen na dadi tu tahu apa dadi tu pasui lalong dadi tu salle karuru dadi tu barumbun na dadi tu Santa Manik yate pasui lalong male si bali tangalolong domay tongko ng basse di Padang na dadi tau kasera ini kuman na kutandai dadi tu Sarampuna yate sarampuna muane male si bali tumba pamiring rokko tambunan papa langan na pasaledo na dari tau apa na bangun itu tongkonan sarambuna dari mito tu tomatodik senedan duru to dari pagunturan batu ne ayo sia tungguru salasa dulu to na dari tu lainane oyamon na ibu to ne pali dago pagpataru roko to na dadi tu undo turiang yate lainane male si bali male ne lalong lang si balian ni na dadi tu tau annan dadi ne dango ndo kuto dadi ne pali oyamo sendete na dadi tu ne batik siya ne lembang salia kato na ada dito ne tamak sandogogo na ada dito ne edoko lutama pandanan to yate lainane male si bali ne lalong na ada dito taw ni na annan dadi ne pali yate ne pali male domai si bali sarini
Sarini dolo. Nah, bangun ite tok durian. Apa ya tu Sarini? Nada dia ni so patung. Ya tu so patung tang marending. Mate manolle. Nah si balione tanau. Nah dari tau da dua. Dari rakan, nah dari tu lai dekku. Bainnya tedek. Tapi dia main nenek tau dari dolo ini terlalu. Pisanga, kalemba, nah apa to bisa. Balole. Jadi angin demo to sabak demo jolu liman tatu nene kasih balian na ne pali ne tanong na Sarini demo jolu liman ta na bagi sekretaris ngina jadi nenek lulangan naman nerte kupokada jadi ate ne pali ampo guntu na pong kalua ampo guntu na duka pasui lalong to pada tindo ampo guntu na duka landoroy sabah si ayo kapung kalu atung landoroy jadi kukua salah sangai manina saburan dan dipudukku inde sangan na nenek kukua inde na mangkumba mangori tanda dinaran kukua didadian na tang maupu ditibusanan na tang pakaratuan aku raka duka urra tai lolo na nenek jadi maundongan na kupaden ni manite kadang kuti baimbing ati lengko mata wase kupa pia pada dingko malole pagarakanku tang mau pa ulang bina kurre semangat ku pasule lako teman baca Sambuku kada jomai para puan tulana soyan Bapak Markus Samperuru yate Bapak Markus Samperuru 2 periode menjadi anggota DPRD dan sekarang menjadi salah satu tim ahli di Mamuju. Jadi tim ahli Bupati. Kepada Bapak saya berikan tempat dan waktu. Nenek pali nek Sarini solah tanaung tiak langkan bokomi mai layang kalu pini bokomi sapi inde kanan kairingku tingayo bokoku belanda allo totemo si pulungkan inde tempa dia letemi tabe lakoto dipele langsa atau ditonno buah kayu tumpu kada kadanna puang matua luntara kapen nombanta narara atau tuang bata Bapak Pendeta Sisola Sang Situan Malutena Majelis Gereja Pastor Sekolah Dewan Stasi Semintu gitu nala kataan lan pengkarangan na puang matua tabe la kolo malabina to parenge alana te tondok la butuna jami pira-pirainan pekamberan pekendoran tuntontong sapi kani unting ayo ite panguran derandean tigo makada kamu to manarang surah bulan marute roto bintoen manarang untan dai simpona manu to malute billi upan na kayu bulan manarang umpoya kuman malute sangkala kutu manu tabe lako olo malabina to lembangan ite tondok to lobian ite pangleon sama perintah Bapak Kepala Lembang dan seluruh aparat kecamatan di tempat ini. Maka limana lagu kita mintu Prabu kita to sangkataran lolo taruk bulawan na nek pali nek Sarini na nek Tanaung la bibi lagu kita solanasang tuntulakan lan panguran derandian alo totemo pakendek tanda kura semangat menimang pulai paraya mintu ki ku PKTB silele ki ku simani tak ki ku pa salerining paleko nama nang abanua si patu sele ki pakendek tanda kura semangat langan puang kita nang taluti sambak batu patoko doma lolok didi na doma salko batu na doma tampang pelole na belana bisa ki na pasipulong na pasirampul mulante kula mabiadadi pangrondong na to tumampata lempan lago kita solanasan
Kikuwa makada jomi keluarga tosang raputalang kure semanga atu petulak matoto lalu jomi to parenge lambe tondok lato mangura siapa kaindoran tami kuwa taka tami kuwa boyo labi pila ko kita to demo tatandai kumuya ti Allah sarra berbagai aktivitas lalu tondok ta tapi bisa mitampil tu waktu mi bisa mitampil pengerangan mi rampo si sola kami umpakendek Pak Pudian tanda kure semangat langampung matua kiko makada tarik kaki mampu lampa balai lako kalemi si misa-misa itu Pak Inan meloni itu mi palolong lantai inan niate berbagai perhatian dan dukungan yang kalian alirkan di dalam tempat ini kiko makada na po matua merampa balai lako kaleta si misa-misa kami cuma itu maraputalang nimikan dorena sa nek pali nek tanau nenek sarini kikuwa makada magasa na batulaw mabanda na pumumila kalian tepetula kalako kalegi mangka mo nasalurun turunan beta nina tu silsila pag kuwa makada sebagai tumibengkan ni tugas langkorok ite tumengkan te pagawranta lante pangan banuan ta kiko maafkan kandinika sabana ngeladen dan morong nata pag susi meto kita akan lengkapi te salon nenek masih banyak kekurangan termasuk aku tayalan tu mama aku namandapi bapak tapi tak ena paralu to kama dorenan te tu paralu parakot panisondai jirangan dirok labi pila ko tondok to parenge ambe tondok Palembang sola paratna tami kotongan tak kak tami ko boyo ya ton na tima rencana dete kipulung ko mi ambe sia indo sia to parenge ko apa paduluang kan di kalalan dak kitu mengka salah tangkiran nama ni mani kiang karan poko mirinding tongan kan ni mibengkan pak tangaran ni patulolalan kan maafkan kan ni sabah iya te ton nalari rencana ku kata harga tapasan ulumami sabah tamam ma aduh kakintang ite apa kure semang ala kupuang iko makada laku kita solanasang ko yang mereka apa bela kita kamu ambek sia tondok lampa dalam pasidi pa paru penangku ternyata te kita taruh pulauan na Nepali narampoi nasangki matum pagkuan narampoi nasangki kita betul-betul merasa memiliki tongkonan ini tarasa kumua banuan tasulanasan te di bogada monina kumua yate Nepali ang pengutu na pong kalua tak kurangin jaran dan batu teh saya membaca sebuah sejarah nasional bahkan jomi luar negeri pada menjelang abad ke-17 1670 sekian saya tidak terlalu hafal na bendan tupong kalua pakoro kolon lumalan toraya ton na ditulak untuk nabone dilanda sendana bonga dan di tempat inilah di Patak Padang dan di Sanga Pasak Bongi dideklarasikan pada saat itu misa kada di Potuo Pantan kada di Pomata dan itu sampai sekarang dimanapun orang Toraja bahkan orang lain mengatakan bahwa luar biasa tuh karena nenek pom kalua yang dideklarasikan di tempat ini misa kada di Potuo Pantan kada di Pomata. Bayangkan pom kalua pada saat itu tanpa alat komunikasi bisa mengumpulkan 100 lebih orang bahkan saya kurang tahu persis tapi ada yang mengatakan 124 atau 100 berapa. Pakoro Kelondong Lanturaya. Itu berarti sekitar 300 tahun yang lalu dan masih dikenang dimanapun. Termasuk di Ampona saya kira Nepali abad ke-18.
bisa kita kenang. Tu apa tu napogone balik masa lampau 200 tahun yang lalu. Lagu kita anak kampuna, lagu perang pemali lagu kita. Mudah-mudahan nang tamu tara lambi sinat nenek ta. Tako mendekat sedikit lah. Ya nenek ta lagi 200 tahun namalena. Tapi bisa dikenang sampai saat ini. Nek kita nambay man memang kekidiliakan tabato kabur na tame tong kila lagi. Sebab tidak ada jasa yang kita buat. Nakwa tomanarang pokadai di bidang kualitas sumber daya manusia. Kalau kau ingin makmur setahun, tanamlah padi atau gandum. Kalau kau ingin makmur 10 tahun, tanamlah pohon, cengkira coklat arka. Tapi kalau kau ingin makmur seabad, 4 generasi 100 tahun, kembangkanlah kualitas sumber daya manusia. Kita netok durian pas sekolah itu, anak pas sekolah itu kota, mudah-mudahan tamalaga-laga tatontoman nenek siram pun sudah. Staruna to kwa budalu tika kurangan ki. Setu petulak ni. Nakoduka to manarang pukadai Mahatma Gandhi. Utang terbesar dalam hidup manusia manakala kita tidak mampu membayar budi baik orang. Ya kita mampu umbaya itu. Painan melona tahu indah kapua dia kaindahan kang kami tururian laku kamu mintu solanasa. Isorong laku puang na pumatompo balai laku kaleta si misa-misata. Kukuang bayi malambe-lambe tegi pukada kutole pa nakuha to manarang pukadai kapopoy itu sara. Kapopoy duga salana kapopoy pagaw kan kapopoy duga salana tapi tibalik tegi alami. Bintik te pagaw kanki tapi manimpa kapoli salana. Pagari kandika tangki tungkanan tangki anggai. Tua-tua malemati pas sakit pokok inde. Kuko keren ni kanan kutibain binga kilene pamisakan nama kairi mula koton to batangta. Nairi mirangin bara atau mata pengelataman nasiaran mirangin belo antama to kurangan apa? Dago kerako undi ke undi antasi tamu joto tamon pasa antasi ben petaman mi pelale sanda marasa tasidup pa joto pa mingguan anta tontong stitu tua stande pole paraya. Pada moto kura semangat. Tare ya paling natoro inde randan batu. Apa ya tu penanna toro lan randang batu kekurangi tu kadanna. Ya moto kure sumanga lako kamu odoria nayatu lamanga tu digente pengkalua tontong tanna tu pak tangaranna. Solanasang na tontong ikilalay. Si taruna mi sadiaduka tu maine pasadiangki itu Jawa Tengah lay patama tu tarian keluarga to durian etama komitoya tu tarian dari bati soruru nang kapiki kumande daw na demo na ate nenek midako ke di patama dui jadi lay pesisonda nang kapiki kumande tu tarian bati soruru Lata madurot tarian keluarga to durian. Etama mo kami. 10 mini di ben kami. Yo, sadia duka kami tu ibu-ibu mi pasadiang kilata kandena. Mi koko itu kantong mi to neneki to matuangki mi to ding iti ampota batu anakta.